Kuri wa gatatu tariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2026 byari ibirori muri ruhago mu Rwanda ndetse no hanze muri Champions League tugiye kwerekezayo mu mpande zose ubundi tubapodating tubabwire ko byari byifashe ntibagiye kudukurikira cyangwa se ngo wiyandikishe kuri subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byacu uri wa mbere. Ikipe ya PFC yatsinze Kigali mu mukino wa kimwe cya kabiri cy'igikombe cy'intwari bakinnye kuri wa gatatu saa 9 kuri Paris Stadium yerekeza ku mukino wa nyuma. Amakipe yombi yatangiye akina afunguye afite inyota yo gushaka igitego ku munota wa 19 Frank yatabaye ku mupira mwiza Ronaldo Sekiganda yahaye Hakimu Kiwanuka kisuganya agiye kuwutera ahita awukuraho. Hari aho Dusabimana Olivier Muzungu yari azamukanye neza umupira washoboraga guteza ikibazo imbere y'izamu rya PFC gusa asifurwa kurarira. Ku munota 28 AS Kigali yashakaga penalty ku mupira Tuyisenge Arsene yabonye niyo mugabo Claude awukuraho mu rubuga rw'amahina ariko ahita afana yerekana ko yakorewe ikosa. Yari yaje gukora impinduka mu kibuga havamo Tuyisenge Arsene wari wagize ikibazo cy'imvune hajyamo Pascal niyo nkuru Kabuga. Mbere yuko igice cya mbere kirangira PFC yasatiriye cyane abarimo William Togi babona uburyo ariko ntibabyaza umusaruro. Ku munota wa 48 PFC yarase uburyo buremereye ku makosa Mitima Isaac yakoze yihera umupira Byiringiro Jean Geribert ubundi nawe awa Hakimu Kiwanuka ariko awutera kure izamu. Nyuma yo kurata uburyo bwinshi imbere y'izamu ku munota wa 59 Hakimu Kiwanuka yisuyeho afungura amazamu ku mupira yahawe na Ronald Sekiganda. Bidatinze ku munota wa 34 PFC yabonye igitego cya kabiri gitsinzwe na William Togi nyuma yo kwandagaza bamyugariro ahawe umupira na Hakimu Kiwanuka. AS Kigali yakomeje kurushwa cyane ubundi ku munota wa 78 ruboneka Jean Bosco watsinda cya gatatu aho umupira na Nige na Crema. Umukino warangiye PFC itsinda Kigali ibitego 3 kusa itayerekeza ku mukino wa nyuma aho izahura n'izava hagati ya Rayon Sport na Police FC zifitanye umukino ejo uyu munsi kwa gatatu saa 9 kuri Paris Stadium. Naho muri Uefa Champions League tugiye kwerekezayo turi bitangaza n'ibirori byaraye bibaye ku makipe agiye atandukanye aho Liverpool yo mu Bwongereza yatsinze Karabag ibitego 6 byose kubusa naho Barcelona itsinda Copenhagen ibitego 4-1. Ikipe ya Manchester City itsinda Galatasaray ibitego 2-0. Naho Arsenal iragenda yihererana Kairat Almaty ibitego 3-2. Ikipe ya Ajax yatsinzwe na Olympiacos ibitego 2-1. Na ikipe ya Atletico Bilbao itsindwa na Sporting ibitego 3-2. Atletico Madrid yatunguwe no gutsindwa na Kobo Kremit ibitego 2-1. Na ikipe ya Borussia Dortmund itsindwa na Inter Milan ibitego 2-0. Ikipe ya Paris Saint-Germain yaje gutungurwa bikomeye cyane aho yanganyije na Newcastle United igitego 1-1. Naho Leverkusen itsinda Villarreal ibitego 3-0. Union Saint-Gilloise yatsinze Atalanta igitego 1-0. Ikipe ya Club Brugge itsinda Marseille ibitego 3-0. Ikipe ya Eintracht Frankfurt yatsinzwe na Tottenham ibitego
bibiri ku busa. Napoli itsindwa na Chelsea ibitego 3-2 ku mukino utari woroshye wari ukomeye cyane. Benfica itsinda Real Madrid ibitego 4 ku bitego 2 ku buryo bitari bisanzwe. Turabashimiye rero mwebwe mudahwema gukurikira ibiganiro byacu, ntiwajye gukora subscribe ndetse na share kugira ngo tubahe amakuru agezweho. Ibihe byiza.